بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Comparative Fiqh assignment ಗೆ ಖುಲಾಸಾ presentation. mi assignment ಗೆ मौजू की बिस्मि बारक क्यों algon isma jamil ayyum number ayyum sume faheng hatare hating hatare बिस्म बारक में तारफ बलायर बिस्म बारक क्यों मितामी बयान करनी जहरिय नमाजुगा अडहरको केवा नमाजुगा नमतोगा सूरत फातिहा नोता एहन सूरत फिशमुगा बस्मिला नोता बिस्मि बारक क्योंमा सिब्रुं केमुगा वाहके मसले की देखो बे सहा हदीस ता फेन्नंग हुरी बोडो मसले की फुरता में तारफ फुरता मराया अलगोन बलायर फुरता मरायुगा मिराविga bayin ilmeri vidalu agotuga basmala nota bismiyaki fatiha surata den hori suratawge furatama ayekkamu mirawiga ilmeri arihuga adhoroko jahariya namato kiyawa adhoroko kiyawa namaz no jahariya namato basmala no bismi barak adhoroko kiyu wajibwan ei suratu fatiha ge ayatekkamu wa nama suratu fatiha fishmu kurim bismi bara kiyam wajibwana e suratu ge hin ayattaka bismi tafaten nukurene mi be fulonke furatama dalilaki nu'man vidalu fawa dalilu hadis ge basfuluge maana algono mitino genes dena nu'man vidalu timakare fan ma allah rasulullah ma sahiba abu hurairah ge fan ge fahappuluga namadu kurevime abu hurairah fan aduharokko bismi vidaluye yaffahu alhamdulillahi rabbil alamin vidaluye den namadu nimi wadagen vidaluye allahu gandi buname tibamihum kure rasulullah sallallahu alaihi wasallam namadu fulu kurevi gota emme wattaruko namadu kura miheki timan kalege fanine ema abu hurairah fanuge mi basfulon egi hamawone nabiya sallallahu alaihi wasallam namadu kurevu muga bismi bara kiyawa vidaluika ilmi bara bismi bara kemuge befulon ilmerin gennawa dewana dalilaki ummul mu'minin salama zikru quraba gotuga kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam komme ayataka huttafa kiyawa vidaluwi bismillahir rahmanir rahim hutte adi alhamdulillahi rabbil alamin hutte arrahmanir rahim hutte adi maliki yawmiddin hutte ema komme ayataka ves huttafa wakin ayatak kiyawa vidalu kama ummu salma ni zikru qurban ema ummu salma ge mi basulum ves engi hamawani engi midani nabiya sallallahu alaihi wasallam namadu kurawumuga bismi bara kiyawa vidalu ikam algondo jehilana mi mitanuga dewana rawuge ilmerin bayan korwa gotuga basmala aki nuta bismiyaki de sura detere waki kurumattaka kirt qur'an ga satteke saada suratuke tereng eki mi surata waki kurumattaka bawa lebbuno waki mustaqil ayatekam ehenkam suratu fatiha di ehen suratu kiyaruges basmala nuta bismi kiyum mustahab wana adu horoko kiyawa namattoga ves basmala adu horoko kiyum sunnate kan wegen nudane ei suratu befulum vidalu gotuga bismiyaki desure waki kurumattaka allah tabaraka wa taala baawelevi waki mustaqil ayate ehenkam wejjam ei sida surategge ayatekkamuga befulum vidalanwe befulum grawyuga mustahabbu kame bismi surat namadu kurumaga bismi barakiyumaki befulum dalilaki anas bin malik vidalwi tima kalefan salama wasalamu alaihi allah ga nabiyya ga fahapluga namadu kurime adi abubakar fana umar ga fana usman ga fana ga fahapluga namadu kurime ebe kalum bismi ado harako vidalen nuete anas bin malik vidaloni tima kalefan mimatuga nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ga fahapluga wis
adi khulafa ar-rashidun ge tin khalifa in kamugawa Abubakar Umar wa Uthman mi timbe kalunge fahepulugaves namadu kurawime migen be kalaku bismi bara kiyawa vidalu nuakama mi dalilum mi egigen dani iswe denno de daliluga bayan fani bismi nabiyya sallallahu alaihi wasallam bara kiyawa vidalu kama ya tarudu wagata Anas bin Malik vidalani nuneke nabiyya sallallahu alaihi wasallam namadu kurumuga adi Abubakar fanus Usman fanus Umar fanus namaduga bismi bara kiyawa vidalu nuakama dewana ra'yuge dewana dalil mi daliluga wagoto nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kuruwa fa Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabi timang Allah ga ala demedu namadu debe yaka ba kurabime insana timang Allah ga hadratun timang Allah ga ala timang Allah ga hadratun edun komme kamen yenave ala alhamdulillahi rabbil alamin kiyawmu Allah wahi kurawanete timang Allah ga ala timang Allah hamdu kofi adi arrahmanir rahim kiyawmu Allah wahi kurawanete timang Allah ga ala timang Allah sana dan nawafi mi hadis pasulung ingin midani namaduga suratul fatiha feshumuga wis bismi bar nukiyaka Allah tabaraka wa ta'ala bismi kiyawa nama furatames mitaga annani alhamdulillahi rabbil alamin no annani bismillahir rahmanir rahim ikamu ya khilafa Allah tabaraka wa ta'ala wahi mikurabani timang Allah bi ala timang Allah hamdu kofi alhamdulillahi rabbil alamin ema mi hadisun ege gotuga bismi sirrun kiyawa fa wakan mi hadisun dalil kodde ema jahariya namadigawes adi sirriya namadigawes bismi sirrun kiyawa vidalu kama mi hadisun dalil libe bang umur vidalu gotuga basmala aki fatiha surata denghuri surata bi komme surati gewes be furata ma ayek kamuga bang umur vidalu ham be fulu gari huga bismi barak kiyumaki wajib kame ne ane ba umur vidalu gotuga basmala ki mota bismiyaki de sura waki kurumattaka Allah tabaraka wa ta'ala bawa alladhi mustaqil ayat an-naml suratuge Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawa fa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim envima naml suratuge ayatuge bayekkamuga bayin imer vidala ane bayin imer vidan noka naml suratuge ayat basmala ki suratoge feshuma waki kurumattaka Allah tabaraka wa ta'ala baale ayatakkama bayamidi derawus balalu derawun egigen dani sirruga bismi kiyas adi bara bismi ki kamuga wi namus emihage namadu sahhavegen dane namadu batilan nuwanakam bismi sirrun adi bara kiyagene emme degota kiyus nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga arihun sabitu de rawu degokkan emme kamu mi degota kiyus sahha degokkan mi dalil takun egigen midani واخر دعوانا